material que agora estamos a presentar está recollido na nosa página na web do noso colexio, o CEIP de Laredo. E gustaríanos compartir un par de minutiños dun vídeo moi emotivo que fixemos recollendo as experiencias dunha muller que viviu toda a vida dedicada ao mar. Ela chamase Pepita Baldomera e vai nos explicar o proceso dende como o peixe chega dende o mar ás nosas mesas. O vídeo dura 7 minutos, pero imos agora ver un trociño pequeno. A señora non se lle entende moi ben, podemos ler os subtítulos. Esperemos que vos guste. Entonces viña de muchachos que así que quedaban sin trabajo de laboral, todo para vivir. Llame Pepita, pero la primera que chamamos Pepita Baldomera, que é o nome de meu pai, e de meu irmán, e de meu sobrino. Eu sabe que tenho uma coisa que eu vou fazer 97. ¿A qué hora se empieza la faena? A las 5 da tarde, às 6, se comprou o livro, não se comprou nada. Molda era de ferro, era de outra forma, de molda, parejas igual, pero era de ferro. Iba com o peixe transformado, e vinha,